Wenten carita sujati saking cakepan suci indik Yesus neduhang badai. Yesus puniki wantah guru sani ngajahin kepatutan indik Sang Hyang Mahaluhur. Ritat kalau Yesus ngajahin, makeh pisan anake mirengin Yesus. Nanging Yesus ngemilih roras diri kadadiang murid. Raris Yesus ngajakin para murid sani aroras ento jagi nyebrang danau. Nah gelisang carita pangkin wenten ring tengah danau ni. Ring tengah danau ni punika Yesus sirep leplap. Karena sawetara 11 kilo johnya ni nyebrang danau. Ritat kala Yesus sirep leplap dan dumade wenten angin ngelinus dados badai ageng. Yeh danau ni ngelencok tur kantos menek ke perahu nih. Yeh danau nih. Ditulanas para murid pada jejah lan mekaukin. Guru, guru, iraga jagi sengkala, bangun je. Gitu para murid mangunang Yesus. Laut Yesus bangun, saheunam prat badai nih. Tur badai lan angin langsung dedah. Laut Yesus ngeraos. Dijeje kapercayaan ragani teken tiang. Ditulandas murid bengong saheung nyaksiang paundukan ento. Laut ngeraos. Sujatine anake ene anak patut. Badai lan angin tunduk kapinin Yesus.